John Abraham hi Indian film actor, model le producer ania. Ataksa anal emawangin le avon chat emawang hian chalai fen sanga hlea Indian actor lo tlingber pol ania. Chanchin hi request nuala mizo fans po anga mil hle mai. The sunburst flowers calling on one day overdue that I Kumsang khajakwa samsari patni December ni sompasaria Kochi Kerala India alo pianga apa hi Abraham John ania Christian ni in architect ani anu hi Firoza Irani ania charity worker ani vethunga naumi pa Alan Abraham le una mechia Suzy Matthew te ani bok John Abraham hian Zoroastrian sakhwa be chanin minga lo nei thina Farhan ti ania mase baptisma channu in John ti hian ming hi apa hian athla kani Mumbai ya Ronselia ania Bombay Scottish School mahima akal thina anua Jai Hind College University of Mumbai ya kallea anua Mumbai Educational Trust MBA azawani College zo hian modeling lamati tana ama saberatan JZB Punjabi singer la surma tia model angin langa Heminua hian Enterprise Nexus tia chuan media planner angina umle phota heta tholai hian model pakhat shooting nei zo theilo ayo in shooting ati chun zom saka heta tang hian modeling lam hi anga eventual satani tichuan men han contest a atilta a alo duai lo hle kumsang kha chakwa som ko pakwa khan glad rex men han contest a telin winner alo ni tahiala hemi nu loka hian men hunt international a telturin Philippines a akal le a pani na awani le thayani hemi nu atang hi chuan a hoi kir to lawa modeling lam chu ati chhauta zelani modeling lam chu atluang em a som na po adong nem hle a Manhunt International a winner lo ni boknen New York, London le Hong Kong a te chuan model angin hun a mangkwala commercial advertisement a tele music video a te po alang chhauzela India a TV commercial ati masak ber chu Sinthol sa bonta na ni a Levi Stana ad campaign ati chuan Asia Khomwal pui model zinga Levi Stana thok masaber ani tahyalani India modela chuan top ni in athlengchang berpol anita a model pa rengin Kishore Namit Kapoor Acting Institute a acting training a Bollywood lama masaberatan kumsang ni Pathum Khan Jisma Mipasa Basu ne nan changa Jism that released in 2003 he film atang hian Mipasa Basu nen hian anin nel chhauchana akum lelok kumsang ni pali atang hian anin dei chhauchan nge ani He a film chan masak ber hi achang chelo hle a taran others po in supermodel John Abraham hi konfi takin a film chan masak bera hian ron che ani ataksa le alandan hian support thale bok ti in asoi hiala he ba ka hian Bollywood Movie Award Best Male Debut adong hial bokani hemi do ta hian saya ti horror paranormal romance a chang le a performance po thale hle taran others po in role har takani a ane le a award don po aphu ani ma asol le maya tile a film hlot leng le hit masaber chu kumsang ni palia action film Doom tia achan kha ani a negative role achanga khami film kha khami kuma film hlot leng ber pathumna ani hiala Filmfare Award for Best Performance in a Negative Role alale hial bokani atua film hlot leng Water 2005 a achang le a Babul 2006 a achan that emawangin Filmfare Award Best Supporting Actor alale a hemi nu atang hian film hlothling tam taka achang zela aming acher chho zela Bollywood star lar le hlothling berte jinga mi anita ani a film chan thar deuh te chu Disum 2016 Parmanu 2018 Batla House 2019 te ani a film chan mek pathum anei mek bokani Fit rukasang ani a film hlothling tam tak achan nuwa film producer ni in production house JA Entertainment chu adina a production house atanga film chuak masaber hi Vicky Donor 2012 kha ania he film hian National Film Award Best Popular Film adong hialani kumsang ni pali atanga kumsang ni som pakhat kumriat lai chu Bipasa Basu ne na lawin data
kumsiang ni sompali January ni thuma Priya Runchal banker ne nanin neya fa an la nei lawani fitness ngai poimo ania abodi ang nei ve thei turin enge kan ti ang ti zo na chu dai thata ka ngaya thata ka mut theya mutlem lo apoimo boka mani in routine in siama strict le angaya thil e lambo uluk le angaya ni ti in a changani dikhata artui engzat nge a etia anzo chuan artui warlai sompani atanga sompanga vela e thin thua soi Anaupan Lai School ka Lai po in sport chalaw ngay na MMA district level 100 meter race po alaw participate veto ani. Apa anga architect ni hi alaw chak china a unaw pa po hi architect thawani. Bike lawm tak mayani a bike kalay masak berchu kumsom pariyata ni in Yamaha RE 350 ani. Taksa chatak le fit tak ni adu chan na chu Sylvester Stallone film Rocky 4 ay enatangin na niya kumsom ni pani ani layani bandra a jima tuna anupui Priya hi atonga amita langal lea khati lai khan bipasa basu ne nanin date meka Priya wang hian anin then pha ani cricketer Mahendra Singh Dhoni nen hian anin kom nge lea a film chan Desi Boy sa pokhan jersey number 7 Dhoni ti insiak alaw ha ani First dia a filma khan bike geji za som banga chu invena dang engma umlawin ama in nalo choyani divided nasal septam natna aneya nar pingdeu tlatinan oma anka a antho ka ngai thin fitness gym JA Fitness ti aneya clothing brand JA ti anei boka production house JA Entertainment anei bok Valentino Rossi hi angai sang lea a film hasaber CD alo penge nge ani Larin house le ma se anu le pa de hian bas le auto a chuan an la ching hle ani Abhishek Bachchan Uday Chopra le Hrithik Roshan te hi a thian thaber ber te ani a school khata an local ho thin bok football po angai na hle a Indian Super League North East Football Club nei tupa ani Reebok le Yamaha Indian brand ambassador ani a bike angai na hle a bike racing team launch adu thu a soi nge